O iphihletseng e tswela pele go ralala jwang ralala le lete a šena le kgono re tlile ka mo mafefe ka mmagologolong a dithaba ka sekolong sa NokoTlou secondary school namole tiste movie wa buka ya o iphihletseng e ngwe le go ke Dr. Lesiba teacher maphoso a paleng barutwana ba ka mo sekolong se ba tlhakane le barutwana ba Kgadimo secondary school le yona e mo mafefe ga bjalo ka phaposethutong thuto e bo e fisha mmadinyane bo ka madišong go modiša go tlopa tša fase le bo go rutla matwange go thutwa ke bašimane ba lo tša tobeng e ba bana le nnete ya gore mamotlha ba tlo bona ba kwa ba kwisisa ba re ga ela go lena halala NokoTlou secondary school halala Kgadimo secondary school halala dumelang ka moka barutwana ba sekolo sa NokoTlou ka mmogo le ba sekolo sa Kgadimo tšeo di phagamego tša motseng wa mafefe dumelang re tswa re le Lenyoko Trading and Projects SCSD ka boripana ke yona eo e lego gore e dirile movie o wa o iphihletseng e lego buka eo e banago ke lena barutwana ba mphato ba re batlou re kile fa ka morerogolo wa go tla go lweletša thuto ye ya o iphihletseng ka gare ga lena gore re tle le ntšheng buka ya o iphihletseng ka dihlora le re di bona movie wa o iphihletseng Itutile ka mmino ra tshwa le mmino ra tshwana le ka go bona makhunela bongame ba makhunela ka ba dula ka mokhukhung ke ithutile gore go tla letsala phegelelo e re bona ile a go tlela dithuto jana ke ithutile go ba re bongame go fiša gore motho a šala se gola maranjane le tšhelete ebile ba dule mo e le gore a go kgatlhišang jane le tšhelete ya gage o ithutileng ka o iphihletseng ke ithutile gore go tlela letsala katlego re bone ka ditiragalo tse di diragetse go bone fitlhela mafelong a yo go ja katlego a ke ithutile se botse gore motho e le tate a sona go treat ngwana go mo nyatša dithutong tša gagwe a tshepe gore tlo phumelela dibukeng tša gagwe ena mofethego ka mokeo gape